November ni som sang khazakwa somriat paru kania kotler pakhata vacuum cleaner zor na dora meche pakhat kumsom pasari upa chu ke korte chau ha in mangang le hlau thong tak tholop hlop chungin atlan luta dolong hak tu te chuan chu meichia sarok deuh thole mangang hlau mel em mai anan hu chuan achunga thil dom lo tak athleng ani ti rethiamin police station lam an panpui ngal thuaya police station an vatlen hian investigator te chuan thuchin chang zotin meichia chuan koma chu meichia chuan nu papani in ahroka chemte a tin tu chungin an kidnap thule inlama an hroi thlen nu in an pong sol tak thu te ba ka vanei thlak taka atlan chhuah thei ram dan te chu a hril ta a tichuan police te chuan chu meichia ina a soi nu pa te man tur le thuzot fia turin an thok chuak ta ngalane hemi te nu pachan chin kanron soi tur hi David Bernier le Catherine te nu pa an ni a police ten an man chhuah mai hian an chena sa man dun rem angreng hle a an nun ron em awang le an set uchuak thei em awangin mitam tak chuan ram huai nu pa ti hialin an ko chen February ni som paruk sang khazakwa soma pakhat khan David John Bernier hi unau pangazinga upaber ni turin Australia a khopakhat Waddell Group a lo pianga anin chung kur hi no pang than len na du om le thlan om tak ani bik lo wangin an khu a thian then khat tele baptist ko rana an member pui then khat te chuan an chung ko chan chin a thalam a in a chelam soi tur an nga in hret po an hle zule sa lama tlan chung kwa ani mai ba ka mi pat me chiat na lama an buan a chak lo na sa hle ti po in hril chop ngai lovin khotlang hriat ani a hengte ba ka hian chung ko member pui le laina hnai deuh te nen ngei po a mi pat me chiat na man mai hre lo na le an man thin na chu thla tu te lama tanga fel lo na thisena an than nan tlat to ani awangin anin chung khur nun chu Sodom le Gomorrah ai po in ane big kher lovang le David ngei po in anin chung khur nun chu drop le ten om tak ani thu a soi thina chung ko a choi ho chang an nei ngai lo mai ba ka anu le pa te chuan an fa te tan e rong an bol ngai lo hrim thu a soi bok kumsang khazakwa somruk kumtir lam deuh khan David ate chung hi partlama in suanin hemi hmun hi anupui Catherine nen anin ton na hmun ani nge kumsom pangami ani in school cho sanin sakor chung chuang te in tlan siak na tel ve tura in zir ve turin Ascot race course a in ziak lut ve a heti live po hian in tlan siak na sakor ho te chu atidu ta in adim lo thin hle a heti live hi uchuak taka chet achin chho hun live ani nge bok kumsom panga ani live hian thum kha chu kumlama upato tak putar pakhat ina lutin pong sual atuma a hlotling talo thung kumaron tlin meu hi chuan thil sual tam tak ati awangin man atok na sato le a tanin le detention center then khata alo omzak zak to bok zamo flema en na sa in thla tu te atanga thisena alo than nan to hur herna aneina sa le a sex ngol ave phei chu sim theilo khopin ana saman hial to rengane kumsom ni atlin chho nu deuh maya David a hian nupui pakhat na nein he anupui pakhat na ne ni hian fanu tane ai an neya David amanani lai hian tane hi kumsom upa ani a thanlen nu po in tane hian pasal ane hriat ani lova apa anga miswal le faswal hrin adulo wanga pasal nei lo le fanei lo ni in ama tane hian ai soi Catherine Margaret Harrison ve thung hi meini somni pathum sangkha zakwa somnga pakhat khan alo pianga kumni mile kani lain anu doreni hian afa pani na tur a hrin lain a boral sana anaw hrin Catherine unaw pa po hi nihni nuwa a boral zui ve bok apa Heraldon ayan kol thelo wangin api te en kol turin anu nu te in lama Catherine hi athon pheya amaro chu Catherine kumsom mi ani in ama en kol chung changa in mu thiam lo le in hnial boina oma wangin Harold choilen turin Catherine chu apa bula bok da ani le ta ani kumsom pani chowa upa ani lai hian David Bernier nen in Melriat chanin kumsom pali atlinin David nen hian in leichina thuk tak an nei der to a David nen ani koplai hian voitam tak policeman le thuzo fia turalak ato chena wangin Catherine pa Harold hian David a koplo tur le thla turin voitam tak afanu chu a hril thina masia pa thu soile zilna oka hian Catherine ngeng a chhun lo mai ba ka anin leichin na tinget tu emoti mai tur zo kane
Atlero chua jela tan lai chu David a thei ngil na le then na hun rem chang ani ringin jela thok officer pakhat thuron angin Catherine hian tanina tanga achua nu in McLaughlin chung ko ina ompui na athoka akum somni pakhat pian chamnia tak Donald McLaughlin anen anin nei zui nge bok McLaughlin anen hian fa pasari zet nein an famasaber ro no sen ani lain car accident ta aboral thung soitongin David Bernier le Catherine te hi kumno pangte ani laya thenom khoveng vela in chara in kop chho ani a kumsom ni ral an kai ma hovin an pani hian thil sual tam taktina in thurualin manpo an to ngun ang reng hle thil ruk mi dorok le ruk na ang chi hrim te chu an thil sual ti dan tlang lon sual ani a sangkha zakwa somruk pako kuma mi in an rokna man ni in police te chuan an hne na tang hian thomno then khatru khom sa te samlem te eitur then khatte ba ka le khabu te po an mu chuaka hengte ba ka hian gelatin le ati po na manruwa thanem tok tak an mu chuan police te ngai ati thalo zual le an pani hian thlako chung gel tang tur hremna pek ani ve a hemi kum vek hian athilti sual dang te awangin David chu kumthum chung atan hun chung po sei alani le ta zela Catherine ero atan hun chung atan zo nuwa engamoti chung en thlak chunjom tura chua zalen ani ta thung David atanina omlai hian tum khachu jel tanga tan chuakin Catherine kianga achenga amaro chu thakhat em po aral ma in man ani le ta tho ani David hi kumnila chanve atan nuwa chua zalen ani a Catherine ero soitongin tharuk borvel chau atan nuin en thlak chunjom tura chua zalen ni in mina ompui na atho nu in McLaughlin anen ani nei zuita ani kha tani na tanga chua zalen ani nu in David apo hian nupui ani zuide maya anupui nen hian fa pani ani man David ale Catherine te hi no pan lai tang tua thil engkim maya in zui le in kop chho ani wangin hriat po anin hrechiang dun hle a nupui pasal ani ve nu kum tampo aral ma in an pani bok hian anin kop le tange ani sangkha zakwa somriat panga David hian anupui a thena hemi nu de mai hian Catherine chuan apasal McLaughlin le afa te paruk chua sanin a first love nge mai David anupui then hlim parola omchu alu khungta ani anni pani hi danang takin in nei thalo ma se Catherine hian David a surname Bernie te chu ahminga tan aputel thung David hi mi patmei chiat na lama atui halna ana sabet bet hle a Catherine nen anin kople nuwa unau pa James a engmoti chung anjinga cheng ve point reporter te ashile dan chuan David hian ni khata ringot po alo bera voiruk vel tal 6 man adu thin thu asoi hiala Catherine nen anin break ve deuh lai po in 6 man puya ama James angei po chu asom thin thu asoi bok Catherine nena mi patmei chiat na man deuh reng mai chu thildin omle thil thar omlo nia hriat awangin chum khat chu David a chuan Catherine chu midang sex aman pui lai en tur le clear turin aron ta a Catherine po hian hnial na ran pa anei lem lova kumlamala no pang le tleirol bum ol sam tur deuh zongin avoi khatna tan an fe chuak chanta an bitum hazak per hi Mary Nelson e kumsom ni pania upa University of Western Australia a psychology zirlai ni in part time a job dor pakhata thok thin ani ni khachu Mary hian andor thenom maya motor spare parts zorna thok David chu atong tangeya David hian motor ke trom taka apek thei thu rilin phone number te in pe in lamaron en mai turin anin be fela October ni ruk sang khazakwa somriat paruk chanulama Mary hian David te in lam chu panta a David Bernier te in awatlen hian David chuan khuma lo phuar betin a au chua lo nan a ka no in puanin a phuar tlat boka heti a phuar nu hian du tokin pong swalta a pong swal lai vel hi Catherine chuan alo en vereng bok hemi nu zan tlai deuh to taka David ale Catherine te nu pa hian Mary chu Albany Highway bula Glen Eagles National Park lama phur chuakin hemi hmuna hian David hian pong swal in nylon ruin are klumta ani hetia are hlum nu hian atroi ma deuh takin ti in chemin avitle boka ti chuan thu vak lova an lai khuar thana chuan an phumta ani Mary Nelson hian hevan duani hi tok lo se akumle maya university a degree nei to tur ani nge
Mary an tha atanga kar ni aliam le nu in David le Catherine te chuan kumsom panga upa Susanna Candy an na tho na atanga in lampan tur an tong le tanol mai Susanna hi Hollywood Senior High School a zirlai thiam thei tak mai ani a an school kalkar lak le part time a na thok thin ani David ate nu pa aton chumpo hian an na thok ho tu lam ni in atlai deuh to wanga motor lo tlan amu masak per lo pharding tamai ani a David le Catherine te nu pa hian an chen in lama hruain ama an lo ti to ang deuh chiin Susanna chu khuma phuar betin aka puanin an no saka chumi hnuah David a chuan du tokin apong sual le ta ani hemi tuma impong sual na hian Catherine po atel ve to nge a ama Mary an tha tumang lo dewin Susanna hi chu ni engmoti chung kolin anti sa chak na hri thlak nan an mang ani deuh ber heti an kol chung hian Susanna Candy chu engmoti chung a ombo tur thule mangang lo tura ti na ni pa fomin a chung te hna le kha an thon tir bok du to kan nga hnuwa David a chuan Mary an tha danang bokin Susanna chu nylon hruya re hlum atum le a Susanna hian a thei to pa beilet ve awang le mu le mal nei lova a khek chiam awangin muthil na dam doi sleeping pills an ei lui tirte te a amuthil hnu in David a chuan Catherine chu a hmangai tak le tak lo fia nan Susanna mu hil chu nylon hruya re hlum turin atia Catherine hian hnial nei lovin David a hmu lai nge chuan Susanna chu are hlum ta ane reporter Chen Khatin hemi chungchang a hnuwa an zolena Catherine chuan engtia pau khau nge kani ti hriat kadua ka in rin lok ang nge in poiti na kanei lo khoi hmuna po engthil ati na po ni se ama hnungzuya alom na thlen tu ni zel tura a hnungzui tur hian ka in puat cha lok diam to ani ti in apasal David atana arin omsia a soitel nge Susanna hi Mary an lo phum to na thambul maya an phum vele ta ani Susanna an tha atanga karni thum hnu November ni khata David Burney te nu pa hian kumsom thum pakata upa Nolan Patterson ni Cunningham Highway a motor bula loading chu an nang fule ta Nolan Patterson hi Neatlands Golf Club a bar manager athok ani a he minute lai in lampana akar atlan lai hian Cunningham Highway a car petrol zo ta ka wanga kongsir de loading ani a chutia trampui ngai an han mu ta ka chuan tranpui tum ni om fashanin an motor chuan an thla thei thu an hril luam hnuwa David ate nu pa chuan Patterson chu an motor a chuang ve mai turin an som ta a Nolan Patterson ni tan po du than tur dang om lo wangin David Burney te motor a chuan a thulut ve maya motor chunga a thu fel deuh chi ati hian David a chuan a hroka chemte tin tu chungin a vo bet ngala akut an khir hnu in anin lama an tlan ho puita ani in lama an hroi thlen hnu hian an ti dan ngai bokin khuma phor betin aka an hno saka chumi hnuwa David an adu tokin apong so zuile ta ani atira an rom mandan tak chuan hemizan la ati hlum hal ani a ma se ni thum lai an kol thung heti chung hian David a hian Patterson chu khongai na le ngai nat na riau ani chho tan ta thlata chu a kopui Catherine po chuan a hmu mai bik ho lo wangin thik po a thik viau reng ani ti chuan Catherine chuan David a hna du thlan tur pe in Nolan Patterson a that lo ni chuan ama le ama ain ti hlum tur thu in awawa chuta David a chuan a kopui berle a thurwal pui berin chutia in ti hluma meu avota ka chuan ti in Patterson chu sleeping pills 18 amut hil lain are khlum ta ani Nolan Patterson ruang hi ama an tha tak te pani anglo dewin Eagle National Park lama ram hnuai pil ri lai dewa an phum fel ma deuh chi hian Catherine chuan musit le deuh so ti hriat takin Patterson ni maya chuan leithrilin avom deuh ngat bok hei hian Patterson ni alo thik man sia atilang chiang hle ome Nolan Patterson ni an tha hnu lok November ni nga a kumsom ni pakhat mi Dennis Brown ni Sterling Highway a pas lo chang chu an thlem thlule maya akut le ke an phor zo hnu in lam an panpui le a chung te phone a bia in Dennis that thu le lo ngai tu lo turin an cha thlap bok Dennis Brown ni hi ni chung kolin an pong suala David an hne nok khopa adu anga hnuwa klero kumsom ni pakhat mi hi tamdoi hrai ruin
Wenaru pine plantation lama an chua puita ane hemi huna ram hoi pirri lai deuh an vathlen hian an motora David a hian Denise chu pawng sual le in khothim an hak ta a khua aron thim hnu deuh hian Denise Brown ni chu kar atang hnuk chuakin David an a pawng sual le te hnuwa a hroka chemte in avit chhun zoma Denise a thifel ta ni a an ngai hnu in a thlan tur thuk lo te lain an zala heti an zal hnu hian Denise hi ron thu chuak hlolin aron thorok roka chuta David a chuan motora a hreite chula chuakin Denise Brown ni chala tak voi ni chekin aluru a chek phel phok mai athita ani ti an chian hnuwa leyavurin an kalsanta ane Catherine hian an mi man pawng sualna a telve tele Ruya hanre hlum mai te chu thil har sa ni in a hriat lem lo ba ka hrena em po ane hran lo ma se Denise Brown ni an tha dan buruzet eroin a thawa aman ve dewa ti zom zel tim na le hrena ril ru ane tir ve deuh ni in alang ta hle heti lai hian a kopui David eroin me cheman tur le man dan tur ngai to in aril ru alo seng le der to thung Denise Brown ni an tha atanga ni reivak lova David atinu pa hian kumsom pasari chowa upa Kate Moire an bum thule a ani po hi highway a David ate motor lo pharding thau ani a hemitum hian David atinu pa hian anin thleng thla tur anga in soin Kate Moire hi an bum chiang le a amalama an lo ti dan to ang bokin motor aron lu vel le Kate chu chemte vodai ani hnuwa phuar be thlat ani a ti chuan David ate in lampan pui ani ta ani hemitum hi chuan David ate nu pa hian Kate hi du thlan tur ang reng deuh pe in an soyanga pianga ti zel don ani chuan anun na an zuwa tur thu an hrila in an thlen hnu hian in bol fai tirin an han lam tir vel te a heba ka hian Rocky movie te po an en pui nge bok a chung te hna le khathon an zia tir zo hnu in voitam tak an pawng sual zuya chumi hnuwa sleeping pills pe in hero Kate Moyer hian alei hnuaya da in adol dera a hnuwa mattress hnuaya a thukru ta zo kane hemitu khian David chuan Kate chung te chu phone a bia in zu arui em awangin an fanu chu a thian te ina aria thu le ala om thu a hrila ti chuan na thok turin Catherine le an mi man Kate Moyer chu a chhuwa santa ane Catherine po damdoi le rui hlo standing pui turin in hi a chhuwa san ve boka in atanga chhuwa ma hian Catherine hian an mi man Kate Moyer phuar be na chen chu akal lo ti reng a hrelowa chu tak chu Kate hian hunrem changa la in tukver pakhat ti chia in a tlan chuak thei rama David ate in a chhuwa san hnu hian in tin deuh tho a hmu masaka piang chu trampuina dilin an kongka a kik deuh zela ma se chang tu le ron chiau au tu ero an om lem lo a topa dor pakhata na thok tu lo om chu hmu in apan ta chota he dor hi vakam cleaner zor na dor ni in dor chunga na thok tu te lo om hna chuan a thil ton rap thak tak chu hril ta ani dor nei tu hian police station lama ruain police te chu thil thlen dan ni a Kate soi chu a hril ta a atira chuan police lam hian Kate Moyer chunga thil thleng nia an soi chu oi har an tiang reng viawa ma se Kate hian thil thlen dan chu chiang le fel fai em a soi thei awangin le ama rubawa pawng sual tu David ate nu pa te lekha thon an zia tir te ba ka lipsticka phone number lekha puan po thlera azia dan zong te a soi thei awang chuan meche police officer pakhat Laura Hancock ki chuan thil serious tak ngai tha mai chi ni in a hretalova ti chuan police te chu David ate in lampanin an chuak ta ane David ate in an vathlen hian hun engmoti chung chu Catherine ron ho hun ngakin in pon lama police te hi an lo oma Catherine ron ho hnuwa in chung an lu hnu hian Kate alo soi to lekha puan po thlera phone number azia to kana lo om chu an hunghal maya tin VCR a chuan Rocky movie an en copy pakhat po an hmubok hemi hnuwa hian thu zo fia turin Catherine chu police station lama lak ni in apasal David apo a hna thona vakal chilin police station lama roi ani ve tapok thu zo fia an ni lai hian David chuan Kate Moyer chu amadu thu ngeya an ina ron kal ani thu le sex po adu thu ngeya mang an ni thu asoi phota amar chu dot pakhat soinan do dang soizel angai wangin thudik chu thupreng thei ani tabik lova atopa anin dop chuak ta nge a tin midang lo tha to tele an phum na telamin David a hian apuang fai ta veka
hetia pasal berain bun ro tak veka chuan Catherine po chuan thil sual ti na zong zonga ai nam hnoi ve thu a soita ani David le Catherine de hian an mi tha te ruang phumna lama police te chuan ruaya Pine Forest lama an kal phota heta hian Dennis Brown ni ruang chu lai chuani a hemin hu hian Glen Eagle National Park lama kal le in Mary Nelson ni ruang le Susanna Candy ruang an hai chuak vele a atop na bera Nolan Patterson ni ruang an hai chuak ve bok Patterson ni ruang an hai chuak lai hian Catherine chuan Nolan Patterson ni maya achil ala chak rama he hian a thik na le a huat na ala re lawani ti atilang thayome sang hazagwa somriat pasari February thla trial nei tir ni in Catherine le David ate hi thiamlo chan tir ve ve an ni a David Burney hi mi pali tha thu boy le ruk bo thu boy ba ka heng mei chia pali te pong sual thu boy or tir ni in dam chung jela hun mang tura hrem na pek ani a trial nei lai hian hetiang thil hi engwanga ti nge ini ti a David an so chuan ami tha ho te chung te lam hoin antana ka ti thei tlem te chau alani ti in ala soi ham the athil ti awanga in chirna nei po in alang lem lo hle heti lai hian Catherine po dam chung tang tura thiam lo chan tir ani a ma se ani ro kum som ni nuwa anung changa tha chuan parola chwa phalsak ani thung atira tak chuan David Burney hi security thatak nuaya Fremantle prisoner da ani a amai ro chu mitang dang tele ama hotu ten anti natlo nan ti in solitary confinement lama son anile tazok anhuwa dead row cell lama suan lu ni in heta om chung hian a kopui Catherine nen le khathon sang ni zaruk chuang zet anin thon mana in biak po na dang reng reng ero phal anilo thung October ni sari sang ni panga Zinkar Darli le achan vea David Burney hi atan na cell Kazuriana prisoner thia mu ani a ataksa hi airvent atanga ruya in khaya mu ni in ama le ama in tihluma ngai ani a avoina anupui Catherine telve phal sak ani lo bok tren kha soidan chuan Catherine in parola chua phalna anei tur chung changa hearing anei na midang ta soi atanga a hriat danin David anen anin kar le in lai china ti cha chu parola a chua theina turtan thil poimo le mark ti tha theina ani ringin apasal David Burney le kha athon thin po achol santa ni in an soya hei hi David an tur thiam lawin depression te po nei pha in a in ti hlum zuita ni in an soibok ma se a in ti hlum chana pu thluk tur thu chiang fak ero hriat a om lem lo Catherine ve thung hi Bandia Women's Prison lama tan tir ani ve thunga tanina hian prison librarian na tho tir ani a kumsang ni pasari khan parola cho adil na chu no sak ni in Attorney General of Western Australian Jim McGinty soidanin office na thoka om chung chuan Catherine chua zelen ani arin om lo thu asoi March ni som pali sang ni pakwa khan an mi tha chung tengen na angin Western Australian Attorney General Thar Charles Christian Porter chuan Catherine chu jela adam chung hun aman dur thu anem het non le a hewang hian kumsang ni so March thla a parola chu adil na po no sak le ni in avoilina tan kumsang ni som paruka adil na po no sak ani le ta zelbok kumsang ni som paruk vek hian Catherine te nu paruk bawle pong so zinga dam chuak om chun Kate Moir chuan campaign bo sein Western Australian danina mitang convicte eng anga swal buru te po kumthum dan zela parol an nei theina na hearing nei phalsak na dan chu ti top ni ro se ti chu athupui ber ani a hemi chung changa hian Australian Attorney General Thar Charles Christian Porter an he dan hi en that ani nu in hemi kumvek hian siam tha in ati top ta ani tin ke ti hian Catherine Burney in parola chua dil na engma asiam lo thu asoi nge bok akum le sang ni som pasaria McLaughlin ane na anfa pano pang ber Peter chuan Kate Moir campaign chu thlopin anu Catherine chu thitlak ani thu le ti hlum tur ani thu asoi chuak ve nge Catherine le David Burney te nu pa hi Cheryl Renwick ki mei sang khazakwa somriat paruka abo chung changa po rin hlel le mo phurtu ni a ngai an ni a heba ka hian Barbara Westrani Jun sang khazakwa somriat paruka bo po until ti thau ani rin ani bok kan video min hlut saka milo thlir sak thina wangin lom thu karon soye